Mutino uyu urahanikire themwe cia hwaini kuria bathi ya sako ya Embasava ikiuma tauni ya Nairobi yerekeire Kitengela iraguthire ngari muthemba wa Prado na kumiguithia kuria onayo bathi iyo iraguire na mwena na guthukangia ceceni ya kureheria igoti ya Mlolongo. Andu makiria ma 20 aria marari bathi-ini iyo na aruti wira a ceceni iyo ya Mlolongo ni maraguraririo na gutengerio thibitari-ini itiganite. Kurerikana mutino uyu uracungiririo ni bathi iyo gukorwo igitwarwo na thibidi ya iguru na koguo dereva wa bathi iyo ni agukorwo akioerwo makinya ma watho. Baya jana hiyo ilikuwa speed. Dereva yasha kuja speed ingine, hata ile gari aligonga, hata ukiona hiyo gari nagonga Prado unaitwa mita 5 mahali iko. Sio speed ilikuwa juu sana. Kwa hiyo hata speed governor tulitolewa kwa magari zetu. Hiyo ni gari ya abiria na ina speed governor. Tunaelekea wapi? Karibu hata watuumize na sisi watu wa nje. Hii expressway imekuja kusaidia, lakini ni kama itakuja kutumaliza sisi wenyewe. Inafaa waweke pumps hapo kwa exit. Njoo mtu akikuja in case sawa wanatoka huko mbio, ndio wakikuja kwa pump wanajua wamefika kwa exit, wanapunguza speed. Hiyo itasaidia sana kusaidia hiyo accident isifanyike. Thegia ya gukorwo barabara-ini ikoretwo ikihuthirwo ni muingi kwa ihinda ria mweri umwe na nuthu tu, kurerikana gukinyiria riu mitino 3 ni ihanikite. Kiumia kihituku mutino ungi ni wahanikire ceceni-ini oyo ya Mlolongo thutha wa ngari yathiaga na thibidi ya iguru kugutha ngari ingi igiri na oho igithukangia ceceni ya kurihira kuria mutino ucio wacungiriire gikuo kia mundu umwe na angi 5 makigurara. Watu wenyewe ni walevi, inafaa waweka hata alcohol. Mtu mlevi asiende kwa expressway juu anaenda kuleta madhara bure. Alafu pia hao watu ni walevi, ukienda kuwasaidia pale kuwasaidia kama wamepata accident, unapata ni machupa za pombe kwa ndani ya gari, wenyewe hata wajielewi. Yaani hii expressway imekuja ni kama ni msaa, na tena wameichukulia kama starehe. Barabara ino ya expressway yahingurirwo muingi tariki 14 mweri wa gatano na yakitwo niguo kunyihia mwatikano wa ngari iria iraingirana kuma mucini munene wa Nairobi, na nikio riu ruhonge rwa KENHA ruritie muingi ukorwo no baciriri barabara-ini iyo. Ona mathaa 12 matathirite thutha wa mutino uyu kuhanika, mihango ya waki wa ceceni iria iraguthirwo o hamwe na kuria kurathukangirio ni mutino ino ni irikireirio gukirikana itabandirio mathaa ma utuku. No ona kuri uguo Akenya maugite marenda kumenya ni ikinya ririku thirikari igukorwo igitacokia niguo gutigira mitino barabara-ini ino ni yathira kaimana. Ngiribotera Inooro TV kuma mwena wa Mlolongo, kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Kate Muthoni.